Igitondo cyiza rero kuri mwebwe mukomeje kudukurikira hano mu biganiro byacu kuri Mutarama TV. Reka twizere ko buri wese yaramutse neza, buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Nuko tugarutse kugira ngo turebere hamwe amwe makuru azindutse avugwa, amwe makuru akomeje kugenda agaragara muri kino gitondo. Turaza kuyahera hano mu Rwanda, turebere hamwe rwose byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi mubanze mutubwire uko mwaramutse ndetse n'uburyo mukomeje kwinjira muri weekend. Turi kwa gatandatu rero, turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Reka nkubwire yuko muri aya makuru ndaza kukubwira yuko abasirikare ba military police ya RDF barimo ba ofisiye basoje imyitozo ikaze cyane. Turaza kubirebera hamwe. Ndakubwira ko M23 yabashije kwigarurira uduce dushya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano ikomeye cyane imaze iminsi iraba, ariko kandi iyi mirwano ikomeje kuba nyamara impande zombi zari zerutse kwemeranya yuko zigomba guhagarika imirwano, ariko ibice bikomeje gufatwa umusubirizo. Ni nako kandi M23 yanyomoje amakuru avuga ko haba hari abasirikare b'u Burundi baba arekuwe. Icyakora bashimangiye ko nkuko abasanzwe barekurwa n'ubundi bishyirwa mu itangazamakuru, nabo rero nibagira igihe cyo kurekurwa. Aba basirikare bo mu ngabo z'u Burundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba nabo bazarekurwa nkuko bikomeje kugaragara. Hanyuma uwitwa Muzito wakunze gusaba urukuta hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda ari mu bo Tshisekedi yashyize muri guverinoma yiwe nshya. Ibintu byabigiye kunyuka cyangwa se byabigiye gufata indi ntera. Turarebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Reka mwese nongeye kuramutsa mbifuriza ibihe byiza ku badukurikiye bari mu Rwanda no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kanda subscribe kuri Mutarama TV rero kugira ngo rwose ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5, ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku makuru agezweho nyine bari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero n'ubundi turebere hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se amwe makuru akomeje anazindutse avugwa muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka tuyahere hano mu Rwanda turebere hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa cyane. Biragoye by'umwihariko kuba hirya no hino mu isi nta muntu n'umwe utazi ijambo RDF cyangwa se igisirikare cya RDF. Ni igisirikare cy'u Rwanda, ni kimwe mu bisirikare kugeza amagingo aya ngaya rero byubatse izina rikomeye cyane, haba ku kazi gakomeye cyane basanzwe bakora ndetse nako bakomeje gukora haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Imibare iheruka kugaragara ishimangira yuko ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kiza ku mwanya wa kabiri cyangwa se u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite abasirikare benshi mu ngabo za UN nkuko bikomeje kugaragara. Ariko kandi ibi nanone bishobora kukwereka uburyo igisirikare cy'u Rwanda gihagaze witegereje neza ku bikorwa byabo bakorera, by'umwihariko nk'Ikabo Delgado mu bice bya Musimbo da Playa muri Palama no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi ukongera ugaterera amaso nko muri Repubulika ya Centrafrica, aho ingabo z'u Rwanda zashinze imizi ndetse zihakorera akazi gakomeye cyane kugeza no ku rwego ingabo z'u Rwanda arizo zirinda Perezida wa Repubulika ya Centrafrica ndetse na madamu we. Ingabo z'u Rwanda akaba arizo zibigiramo uruhare rukomeye cyane. Aha twavuga kandi nko mu bindi bice bigiye bitandukanye, tutirengagije n'intambara barwanye hirya no hino mu isi ndetse no ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rube rumeze uko rumeze size. Hanyuma rero abasirikare bashinzwe imyitwarire myiza mu ngabo z'u Rwanda military police barimwe rero ba ofisiye 163 ndetse n'abandi bo mu bindi byiciro kuwa gatanu basoje imyitozo yo mu rwego rwo hejuru. Bari bamazemo ibyumweru 3 bakorera mu kigo cya gisirikare Kigako, ni mu karere ka Bugesera, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni imyitozo kandi yakozwe ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Katari. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga niwe rero wayoboye umuhango wo gusoza iyi myitozo. Mu bawitabiriye kandi hanarimo charge d'affaires muri ambasade ya Katari mu Rwanda. Hari Albin Hamadi, ba generali batandukanye ba RDF ndetse n'abasirikare batandukanye baturutse mu ngabo za Katari. Ubusanzwe ngira ngo murabizi ko Katari ubundi isanzwe ifitanye imigenderanire myiza cyangwa se umubano mwiza n'u Rwanda, ndetse basanzwe bafitanye amasezerano yo gukorana mu bice bigiye bitandukanye byo gutezanya imbere. Imyitozo rero bari basirikare bahawe yibanze ku nzego enye zirimo kurinda
abanyacyubahiro kurwanya iterabwoba, ibikorwa byo kurwanya imvururu ndetse no kurwanirira ahantu hari inyubako nk'uko bigaragara. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda rivuga ko intego nyamukuru yayo yari guharira abasirikare ba RDF ubumenyi ku mayirero agezweho yo guhangana n'ibibazo bigaragara rero mu kurinda abanyacyubahiro, gukemura ibibazo by'iterabwoba ndetse no kurwanya akajagari. General Mubaraka Muganga kandi yashimiye ingabo za Katari kubw'ubufasha rero butangaje n'ubufatanye bw'igihe kirekire rero zikomeje guhereza ingabo z'u Rwanda RDF. Yashimye kandi umusanzu ukomeye cyane abarimu b'abanyakatari bamaze igihe rero kinini cyane baha military police ya RDF, bwafashije kandi abayigize rero kunguka ubumenyi ndetse n'amayeri yo guhangana n'ibibazo byihariye. General Mubaraka Muganga kandi yashimangiye ko RDF ikomeje kwiyemeza gushimangira ubushobozi bw'imbere mu gihugu ndetse no guteza imbere ubufatanye bwo hanze y'igihugu hagamijwe umutekano w'igihugu ndetse n'akarere. Yagize ati kwitegura mu bihe rero by'umutekano muri iki gihe ntibisaba rero gusa inzego zikomeye, ahubwo binasaba abakozi bahuguwe neza bashoboye rero guhangana byimazeyo n'ibibazo bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero twishimira cyane rero ubufatanye dufitanye n'ingabo z'igihugu cya Katari mu gihe rero dukomeje guteza imbere inyungu z'ibihugu byombi ndetse no kwiyemeza guhuriza hamwe rero ingamba zo gukemura ibibazo by'umutekano bigenda bihinduka umunsi ku munsi. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragara witwa Majoro Nadera Al-Hajari wayoboye iriya myitozo yashimye RDF kubwo rero kwiyemeza gushimangira ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Katari biciye muri gahunda zihuriweho zirimo imyitozo nk'uko bigaragara. Mbibutse ko kugeza amagingo aya ngaya kandi Katari ari nayo iri guhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya kandi nanone u Rwanda ndetse na Kinshasa nabo baherutse kugirana amasezerano akomeye cyane yagizwemo uruhare by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Amerika nayo ikaba isanzwe inafitanye umubano mwiza na leta ya Katari. Hanyuma kandi umutwe wa M23 kuwa gatanu tariki ya 8 Kanama wigaruriye uduce dushya two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, wirukanyemo rero kandi ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya namwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Societe civile yo muri teritwari ya Walungu yemeje ko M23 yigaruriye grupuma ya Mulamba muri iriya teritwari mu gitondo cyo kwa gatanu. Iriya grupuma rero yamukiyemo imirwano yasakiranyije M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kinshasa zirimo rero iza FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Muramba rero ingabo za General Sultan Makenga zigaruriye ni agaciro gatandukanya teritwari ya Walungu ndetse n'iya Shabunda zombi zo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuyigarurira kandi biha amahirwe M23 yo kwagura uduce rigenzura muri Shabunda, imwe muri teritwari rero zikungaye ku mabuye y'agaciro. Amakuru kandi avuga ko M23 yanigaruriye agace ka Kaniola gahuza teritwari ya Walungu ndetse na Kabare. M23 kandi yanigaruriye turiya duce mu gihe kuri wa gatanu yagombaga rero n'ubundi guhurira Idwaha ndetse na leta ya RDC mu biganiro bitaziguye biganisha ko guhagarika intambara. Uyu mutwe kandi kuwa kane watangaje ko wanze kohereza intumwa zayo muri Katari kuko rero utigeze uhabwa ubutumire bwo kwitabira ibyo biganiro nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugaragara. Hagati kandi ni nako ku ruhande rwa M23 baherutse gutangaza ko rwose nta ngabo bigeze bari kuraza abarundi, nyuma y'uko mu minsi ishize ibitangazamakuru byinshi byatangaje amakuru avuga yuko haba hari by'umwihariko ingabo zaba zaratanzwe nk'imfungwa z'intambara zari ziherutse gufatirwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'y'Amajyepfo. Zimwe mu ngabo z'u Burundi ngo zikaba zaba zarashikirijwe by'umwihariko imiryango yazo mu Burundi. Bivugwa ko kandi ngo byabikubiye mu masezerano ndetse by'umwihariko na gahunda yo kugerageza guhagarika imirwano nk'uko bigaragara. Hagati kandi amakuru atugera avuga yuko M23 ivuga yuko ibyo bikorwa n'ubundi bazabibona ndetse bakanashimangira yuko n'ubundi bazagira uruhare mu kubyereka itangazamakuru nk'uko byagiye bigenda. Batanze urugero nko gutanga abacanshira uburyo byagenze byaragaragaye, ndetse no gutanga ingabo za SADC nabyo byaragaragaye, ndetse n'ingabo za Kongo ndetse na FDLR. Icyakora kandi bongera gushimangira ndetse no gushinza leta ya Kinshasa ko iyo isa n'iyonomiye idashaka no kurekura cyangwa se kureka bariya basirikare nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma rero mbifurije ibihe byiza, mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza. Twongeye kugaruka mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa.